Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo kuva muri 2018, yahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwe bwite ndetse no mu rugendo rwe rwa politike n'ubucuruzi. Dore bimwe mu bibazo bikomeye yahuye nabyo. Ramaphosa yavukiye mu muryango w'abakozi boroheje, avukira muri Soweto mu gihe cy'ubutegetsi bwa apartheid. Ibi byamugizeho ingaruka kuko ntiyabashaga kubona amahirwe angana n'ay'abandi bo mu bwoko bw'abazungu. Nubwo yarangije amashuri ye ya kaminuza, yahuye n'imbogamizi nyinshi zo kubura akazi bitewe n'irondaruhu. Mu myaka ya 1970 n'icya 1980, Ramaphosa yari umwe mu bayobozi b'abanyeshuri bamagana apartheid. Ibi byatumye afungwa inshuro nyinshi ndetse akomeza kugirwaho iterabwoba n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Yagize uruhare rukomeye mu ishyirwaho ry'umuryango w'abakozi, National Union of Mine Workers, cyangwa se mu magambo y'imine NUM. Yagiye agirana ibibazo byinshi n'ubuyobozi bw'amasosiyete y'ubucukuzi. Nyuma yo kuva muri politike mu myaka y'icya 1990, Ramaphosa yagiye mu bucuruzi. Hari abagiye bamushinja ko yungukiye mu masezerano y'ubucuruzi yitwaje ko ari hafi ya leta n'abandi bayobozi bakomeye. Uyu mugabo yagiye ashinjwa kuba umwe mu banyemari bungukiye cyane mu buryo bwa Black Economic Empowerment, cyangwa se mu magambo y'imine BEA. Iyi ni gahunda yatekerejwe kugira ngo ifashe abirabura kubona amakirwe y'ubucuruzi nyuma ya apartheid. Nyuma yo kuba perezida muri 2018, yahuye n'imbogamizi zo gusukura isura ya ANC. Uyu mugabo yari yarakataje afite icyizere mu baturage kubera ruswa no kuyoborwa nabi. Yahuye n'igitutu gikomeye mu kurwanya ruswa, cyane cyane ubwo yageragezaga gukuraho ibikorwa by'abari bashyigikiye uwamubanjirije Jacob Zuma. Muri 2022 yahuye n'ikibazo cyiswe Falafala Scandale, aho yaregwaga kuba yarahishe amafaranga menshi yabonetse ku isambu ye. Bikavugwa ko ashobora kuba atarabyemeje mu buryo bwemewe n'amategeko. Bamwe bamubonaga nk'umuyobozi ugerageza kuzana impinduka no gusubiza icyizere ku buyobozi, ariko abandi bamushinja kuba adafite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bikomeye by'igihugu birimo ubushomeri, ubukene n'izamuka ry'ibiciro. Cyril Matamela Ramaphosa ni perezida wa Repubulika ya Afurika y'Epfo kuva muri 2018, akaba ari umuyobozi w'ishyaka ry'abaturage rya Afurika ANC. Yavutse ku itariki ya 17 Ugushyingo mu cya 1952, avukira Johannesburg. Akaba ari umwana wa kabiri mu bana batatu ba Samuel na Timothy Ramaphosa. Yakuriye mu gace ka Soweto, aho yize mu mashuri abanza ya Trulizi ndetse na Sekano Nowane High School. Mu cya 1972, Ramaphosa yagiye kwiga amategeko muri kaminuza ya North, ubu ni kaminuza ya Limpopo, aho yatangiye kwinjira mu bikorwa by'ubuvugizi bw'abanyeshuri. Yagize uruhare mu gutegura imyigaragambyo y'abanyeshuri bituma afunga inshuro ebyiri. Bwa mbere mu cya 1974, akurikiranweho gutegura imyigaragambyo ishyigikira Frelimo ya Mozambique, aho yafunzwe iminsi 11 mu gihe cya Solidary Confinement. Bwa kabiri mu cya 1976, nyuma y'ihirikwa ry'abanyeshuri bo muri Soweto, yafunzwe iminsi 180. Nyuma yo kurangiza amasomo ye mu cya 1981, yize muri kaminuza ya Afurika y'Epfo UNISA, aho yakuye impamyabumenyi ya B.Proc. Ramaphosa, umwe mu bayobozi b'ingenzi mu ruganda rwo kurwanya apartheid, yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya ANC, kandi ari we wayoboye itsinda ry'abayobozi b'ishyaka mu biganiro byabagejeje ku ihagarikwa rya apartheid mu cya 1991. Nyuma y'amatora ya mbere ya demokarasi mu cya 1994, yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ndetse anaba perezida w'inama y'igihugu y'itangizwa ry'itegeko nshinga rya Afurika y'Epfo. Nyuma yo kuva mu bikorwa bya politike mu cya 1997, Ramaphosa yagiye mu bucuruzi, aho yabaye umuyobozi w'ikigo New Africa Investments Limited. Yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi
harimo no kuba umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Shanduka Group. Muri 2012 Ramaphosa yagarutse mu bikorwa bya politike aho yatoranyijwe nk'umuyobozi wungirije w'ishyaka rya ANC. Muri 2014 yabaye vice perezida wa Afurika y'Epfo nyuma y'uko Jacob Zuma asimbuwe. Muri 2017 yatorewe kuba perezida w'ishyaka rya ANC, maze muri 2018 aba perezida wa Repubulika ya Afurika y'Epfo nyuma y'uko Jacob Zuma asimbuwe. Muri 2019 yatorewe manda ye ya mbere nk'umukuru w'igihugu. Mu kwezi kwa Gicurasi 2025 Ramaphosa yagiranye ibiganiro n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu biro bikuru bya White House. Ibiganiro byabo byabaye mu bihe by'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi, aho Donald Trump yagaragaje ibirego bitari byo kubijyanye n'ivangura ry'amoko muri Afurika y'Epfo. Ramaphosa yagaragaje ubwitonzi n'ubushishozi mu gusubiza ibyo birego, yerekana imibare y'ibyaha igaragaza ko abarimo ari abirabura benshi, bityo akirinda kugirana amakimbirane n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Perezida Ramaphosa akorera mu nzu ya leta yitwa Mahalamba iherereye mu gace ka Britrio Estate muri Pretoria. Iyi nzu niyo ikorerwamo ibikorwa by'ubuyobozi bw'igihugu ndetse niyo perezida abamo mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo, afite amateka yihariye mu burezi n'ubuzima bwe bwite. Amashuri abanza n'ayisumbuye yize muri Tulizi Primary School na Sekana Nawone High School muri Soweto. Yarangije amashuri yisumbuye muri Temple High School mu 1971, aho yanatoranyijwe kuba umuyobozi w'umuryango w'abanyeshuri b'Abakristo Student Christian Movement. Mu 1972 yagiye kwiga amategeko muri kaminuza ya NAF, ubu ni University ya Limpopo. Aha niho yatangiye kwinjira mu bikorwa bya politike, yifatanya n'umuryango w'abanyeshuri bo muri Afurika y'Epfo SASO n'umuryango w'abantu b'abirabura BPC. Mu 1974 yafunzwe imyaka 11 kubera gutegura imyigaragambyo yo gushyigikira Frelimo ya Mozambique. Mu 1976 yongeye gufungwa nyuma y'imyigaragambyo ya Soweto, aho yafunzwe iminsi 180. Nyuma yo gufungwa yakomeje amasomo ye akoresheje uburyo bwo kwiga ku ikoranabuhanga correspondence, maze mu mwaka w'1981 abona impamyabumenyi ya Bachelor of Procreation cyangwa se mu magambo y'imine BProc, ayikura muri kaminuza ya Afurika y'Epfo UNISA. Uburyo Ramaphosa yize n'uburyo yahanganye n'ubutegetsi bw'igitugu bwa apartheid byamuhesheje izina rikomeye mu gihugu no hanze yacyo. Ubushobozi bwe mu guhuza abantu no guharanira uburenganzira bw'abaturage bwamufashije kuba umwe mu bayobozi bakomeye muri Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo kuva muri 2018, yahuye n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwe bwite ndetse no mu rugendo rwe rwa politike n'ubucuruzi. Bimwe mu byo yahuye nabyo: Ramaphosa yavukiye mu muryango w'abakozi boroheje, avukira muri Soweto mu gihe cy'ubutegetsi bwa apartheid. Ibi byamugizeho ingaruka kuko ntiyabashaga kubona amahirwe angana n'ayo y'abandi bo mu bwoko bw'abazungu. Nubwo yarangije amashuri ye ya kaminuza, yahuye n'imbogamizi nyinshi zo kubura akazi bitewe n'irondaruhu mu myaka y'1970 n'1980. Ramaphosa yari umwe mu bayobozi b'abanyeshuri bamaganye apartheid. Ibi byatumye afungwa inshuro nyinshi ndetse akomeza gushyirwaho iterabwoba n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Yagize uruhare rukomeye mu ishyirwaho ry'umuryango w'abakozi wa National Union of Mine Workers NUM mu magambo y'imine, aho yagiye agira ibibazo byinshi n'ubuyobozi bw'amasosiyete y'ubucukuzi. Nyuma yo kuva muri politike mu mwaka w'1990, Ramaphosa yagiye mu bucuruzi. Hari abagiye bamushinja ko yungukiye mu masezerano y'ubucuruzi yitwaje kuba hafi ya leta n'abandi bayobozi bakomeye. Yagiye ashinjwa kuba umwe mu banyemari bungukiye cyane mu buryo bwa Black Economic Empowerment cyangwa se BEE, gahunda yatekerejwe
kugira ngo ifashe abirabura kubona amahirwe y'ubucuruzi nyuma ya apartheid. Nyuma yo kuba perezida mu 1918 yahuye n'imbogamizi zo gusukura isura ya ANC, yari yaratakaje icyizere mu baturage kubera ruswa no kuyoborwa nabi. Yahuye n'igitutu gikomeye mu kurwanya ruswa, cyane cyane ubwo yageragezaga gukuraho ibikorwa by'abari bashyigikiye uwamubanjirije Jacob Zuma. Muri 2022 yahuye n'ikibazo cyiswe Falafel Scandale, aho yaregwaga kuba yarahishe amafaranga menshi yabonetse ku isambu ye, bikavuga ko adashobora kuba atarabyemeje mu buryo bwemewe n'amategeko. Bamwe bamubona nk'umuyobozi ugerageza kuzana impinduka no gusubiza icyizere mu buyobozi, ariko abandi bamushinja kuba adafite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bikomeye by'igihugu birimo ubushomeri, ubukene n'izamuka ry'ibiciro. Reka mushimire wowe ukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugeraho umunsi ku wundi. Nje nitwa Justin Mind Harerimana.